نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا عليه، وكان يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، أنزل سبحانه وتعالى آية على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. ويقول سبحانه وتعالى: وما للظالمين من نصير. Puji dan pagsarang syukur pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Tuhan keingatan kekilahan sin kita niyo tupot iban mapatut da pujihun deng hakatan siusumba singkatan mahadjana. Amin pagpatilibunan sin kita niyo katan deng haunu masalah iban deng haunu musibah dumagpak iban magdagpak pakakaumanan pakahula-hulaan sambil dumagpak paginhawabaran sin kita niyo buat malengkan amurin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin siaksian sin kita ni sinwairun mapatut Tuhan haka sabunnalan pagtuhanan buat malengkan Allah Subhanahu wa ta'ala. In makaraos magpabuhi sin piyata inia iban magpaanak makaraos magpaun deng huway iban sin makaraos mangtangsui sin amuin sakit piaratung sin Allah Subhanahu wa ta'ala katilingkal sin dunya ba sin jimatu habiyaw. Mga palangguna ka masin Allah Subhanahu wa ta'ala. In Allah Subhanahu wa ta'ala piaturunan niya kita niyo Quran maun pa Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agad in katan sin ummat sambil pahuling zaman. Amin karna bang natu gayunggungan iban bang natu dungdungan in ayat sin Allah Subhanahu wa ta'ala wairun makawakmu kabtangan wangi wairun daysab ma ini kabaakanmu kabtangan hikakangi buat malengkan hikarayaw hapangatayan sin tiap-tiap manusia iban singgin hawabaran niya dagan sin pagdunya iban sin pag-akhirat niya. Long sin Allah Subhanahu wa ta'ala Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa
illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala hurufun muqatta'ah ibtadaha biha Subhanahu wa ta'ala. Harf atau harfain atau huruf dengha Quran siaput sin Allah Subhanahu wa ta'ala pagtagna anneng kamumuhon dengha mga surah in inihi pamatay akal sin mga tao maingat magtarasul magdaman habasa Arab ampa iyan sin Allah Subhanahu wa ta'ala lang niya ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa ya Muhammad bukun sabab atau himahinang hikakangi kaimu iban magkangi ikaw in Quran piaturun na maun kay bukun atau di mahinang hikakangi sin kabuhianan mo dunya labi lubah di hikakangi hakabuhianan mo akhirat in Quran piaturun na maun kay maita sabyaw ning katan sin mau'izah iban yaunin parakala sin pagtuhan di kau malawa iban yaunin parakala sin syarahi hinangun mo ya Muhammad amin mahinang dan maka taytay ka siratal mustaqim tujuh pa keampunan sin Allah Subhanahu wa ta'ala tujuh pa hidayat sin Allah Subhanahu wa ta'ala bangbat sabab ya Muhammad nagpakaruktul kau parakala iman kahalan biadak busbang mo tanamun agun kia juljana sin baranmu kia tu sin dugo mo piagtilu kau sin batu Taif piag lukuban kau sin Quraisy sin mga paisun tak bibutang in luon sin amin hayup halam sin ini paisun ang paliukub kaymo yaum kau nagsusujud na Ka'bah iman sin katan fitna rimatong kaymo hadithul ifk hamadina ya Muhammad tumtuma ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa wala na mo piaturunin Qur'an yan mon kaymo karna hikakangi kaymo iban magkangi ikaw ya Muhammad bihad turaysab in parakala sin Quran ka tutan yu ayyuhal muslimun bukun sabab karna bang kau sumud na paagama Islam bang kau sumud bang kau karna magtawat pa Allah Subhanahu wa ta'ala ataw hati na lumayo na kau orang pianglangan sin Allah Subhanahu wa ta'ala amin bang kau tandasun sin Allah ta'ala makayan kau gampakway na nagtawat makayan kau gampakway ron na nagsambayang makayan kau gampakway ron na himinang sindakan sin Allah ta'ala bukun daman binisikpit pagkananamanku in manusia pagtandasun sin Allah Subhanahu wa ta'ala in manusia asal wairun kawakan niya kasannangan hababo sin dunya amin mabaya siya inangan-angan niya mahinang umummul mga hanggatus parwanggatus tahun wallahi dual maray bang ummat na kauna sabang ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mabaya kau nangarap kau inbay mo lumuwag makabi kau arta maluwag sablong mo maghamong hayain kabuhi anan mo riya dunya wallahi inna dunya darul ibtila bunal turim parakala sin dunya iban sin kabuhi ha dunya yarim partandasan sin Allah Subhanahu wa ta'ala mamarahi nakatu tanyo in kabuhi sin manusia di maghaba iban kaingatan sin kitaniyo singkatan barakalin manusia magkamatay sa bukong maksudin Quran piaturun sin Allah Subhanahu wa ta'ala bang mubastahun bang murungdungan bang mo pahamun bang mo pangadyon hikakangi kaymo buat malaikan hikarayaw katu taniw katan lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala illa tadhkiratan liman yakhsha buat malaikan in Quran yan insen patumtum pa mga tao amuin nagmabuba pa Allah Subhanahu wa ta'ala sabab misan pabat batun min katan katluan jud pamanu siya ang pamuiyam biha ini bihayaun bangyan bukun dan nagmabuga pa Allah di niarayan hibutang halam sin pangatayan niya iban di niarayan haatayun iban di niarayan asipun arakalan hikayan na mahaba pangumulan hatun niya arakalan hikayan na wala sab syakid dan sakit arakalan hikayan na mataw dan hirison sin manusia sa in Quran piaturun sin Allah Subhanahu wa ta'ala ubat in Quran piaturun sin Allah Subhanahu wa ta'ala hikarayo ha manusia long sin Allah Subhanahu wa ta'ala in Quran yan bukun hinang Muhammad in Quran yang bukun dia sejah Jibril hinang niranya tasin langit ampan yatiuk berkan Muhammad langsung Allah Subhanahu wa ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula in Quran
Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyo amin nagpapanjari sin dunya iban sin mga kalangit-langitan hataasin kita niyo iban sin langit sa taas-taas wala iabutan sin pangatud sin kita niyo Allah in nagpapanjari sin katan kita mo iban sin wala ampane piag paturunan kitabin mga kanabihan mapatut piaturunan labi luway Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiyari kita ni umat niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ampa siman ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa ampa imanin Allah subhanahu wa ta'ala yattu si atasin arasnya misan panamis saraning katan in istawla iban sin katan kabayannya in Allah ta'ala imian ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa in Allah subhanahu wa ta'ala imian in siyatu atasin arasnya sibu da mabaya ko iban sindi in ayat sin Allah ta'ala rima pindah mga palangguna ka masin Allah ta'ala biya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran mahinang sin kita niyo guide iman mahinang sin kita niyo bango pamakun amin drawing sketch sin kabuhi sin manusia parumayaw bukon mahinang in pagka muslim sin muslim atawakan hisiyo na bangsa mahinang ni hikapagtakapur atau mahinang hikakangi atawa hikakangi sin pangadatan niya hanyanan siya bangsa biya ini pabangsa biya ini la al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi impagyanong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mattan muslim bukon amuin hati niya saukat siya muslim kabubugaan siya sin katan maanu siya dunya mayta pasal magbubustak pasal amuin tuhumahan bihaon sin katan sabtru hadunya amin marugal ha Islam bangkaw nyanan muslim ini kau yan mangiin pangadatan bangkaw nyanan muslim ini kau yan magbumustak madihinang kangian na bawusin dunya fasadun fil ard in pagyanun muslim langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi in pagyanun muslim bangkaw sumut paagam sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin kasannangan amin sumannang in pangatayan mo singgin hawabaran mo iman lapas deng hakangian serta sumannang in pagkahi mo manusia deng ha muslim pabukun muslim hangi sin lima iman sin amin dila sin kita ni mga palangguna kami Islam bila naring katutan yubang mukitaun hangan dihilang kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala magkangiin pagka muslim ni sabab mauning kapag-anyaya may tadi hikapakita baha sin kita niyo in hisyurilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa deng naman amin hipagpikit diha abagania in stars in ranggo niya hapag ka muslim niya hikapakita ning pangadatan marayo iban sin Islam isot na kailin hababaan niya magad sin pangadatan iban sin arakala magmuslim painbukon deng ha mga muslimin in hisyurilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa naglingkod na palalihan alom sin tahunan karna hawayron parima tungin pagboto pabiyay ni bihaon maig siya deng hapalalihan niya ando kay lubang maray kita in Islam doon hatauyan amin nagdarasin kawasayan dumayawin rakyat niya pasal sin Islam dumayawin rakyat niya pasal sinin siya muslim ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa wala na mo piaturun kay mo ya Muhammad supaya ini kau yan mahinang sabab in Quran hikakangi kay mo iban magkangi ikaw mga palangguna kami Islam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqus syuhha fa innama ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Jabir langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam halli ayat kamu iban kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin parakala pag-anyaya aw saukat mahakawasa aw saukat nagdara senjata aw saukat dayahan aw saukat dilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya uno-uno naman in rijiki doon biutang kani iban sin kawasa sa taas-taas mahinang hikakangi sin baran iban mahinang hikakangi sin rakyat wallahi in manusia beni sukna anda sin rakyatnya sukna anda sin rakyatnya
Intan dan yalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulma. Kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-anyaya sabab dumagpag adlaw qiyamat. In pag-anyayan tigidlom bitu-bitu wayrong tumabang kaymo. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lidh-dhalimin min nasir. Iban wayrong long niya tumabang hata o anyaya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrong dalang niya tumabang hata o magpanganyaya atau hata o anyaya. Iban wayrong da pasyapaatun sin Allah ta'ala kaniya kahagarun sin Allah ta'ala. Amin tahu sumapaat kaniya. Kaanyayahan niya sin bukon siya anyaya bahasa. Di da kaharon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sab matarrang misming ginhawaran niya mamisarahi sin kaanyayahan niya. Iban sin masyuhada. Iban sin mga saksi deng rakyat niya. Sinin hal niya yan biya inibihaun. Wayroon deng mga arta hipagwa pahak sin rakyat. Maka kita kau pagmaapan sin kamasan katotay mong huran limilingko da palalihan. Maka kita kau tarakawa sa hahula niya. Sa atas dahunin arta sin hula niya pansipak hula. Dito magpatindog deng mga hastana. Iban sin kauyayaan. Iban sin kataan amin darangan hiraragang. Iban sin pakusaha marayaw. Sin rakyat niya nagsasandal sinapdi. Pila na. Pila na ring hakataw tayo manguran kasayon muri halom sin hula na to ini magkaligat na jalom sin tabu apasun timbakon sin kataan. Maita. Bukundako talus. Sa kalubaha, pag-ingat long niya himayulkuan, atawahikuan, arakala dengan sabsin kaanyayahan niya. Mga palanggo na kamay Islam. Bang naaunin kaanyayahan hambuk manusia, nag-aga di bang sin kaikot. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqus syuhha. Iman kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin parakala pag-ikot di kamu maingat mamahagi. Parakyat mo, pamangaiban mo, ibang sinhisin hababaan mo, ibang sin tagmustahak sin arta dihil kay mo. Deng mga sabab bangyan sila rumuha pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao na anyayayan, wayroon utlang, wayroon sabab amin di taymon sin Allah subhanahu wa ta'ala dua sin mga tao yan, buat malengkan bangin pagkaw niya haram. Iban sin inuman ni haram. Iban sin tamungon ni haram. Iban sin piyakaun sin haram. Iban sin usaha rin nga haram. Amin mahinang sabab di hikatay masin dua sin tawyan. Arakala aun harayat hambok saja tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang busong hatauan niya ya harayat niya. Mahinang busong haama haanak asawa niya. Mahinang busong halom siyang pagtaumaasan. Halom sin kauman indua asin mga tao kauman rakyat niya kaniya sab sin kanyayahan. Wattaqus syuhha. Iban kabuwa kamulong sin Allah ulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah taala haparakala kaikot sabab amunanin sabab kiya juljana sin umat na kauna ren kaniyo. Sambil nangindahin parakala yang panak asad dugo. Iban kiya haral sin hiaram kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haram. Hapag kay muslimin dugo niya, pangarta niya, jasad niya, arta niya katang sa mahinang halalon sin mga tao na anyaya sabab ng anyaya insiya. Dahil mga parakala pagdunya atau akan parakala ginhawabaran atau akan parakala susukuton nila hanakura atau akan isyunain na kapag toma salam sin kauman sab sin kaanyayahan nang dahi iban sin kaikot nang dahi papag-asak dugo. Iban nang dahi kiya juljana sin kauman arakala parsahaban sin amin musibah para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala atau nagdatong hatiap-tiap kauman sin kitani wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad-da'i ila ridwan. Diaksim Nabi sallallahu alaihi wasallam mi Mu'adz Yaman. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz innaka ta'ti qaum ahli kitab. Ya Mu'adz, inni kau yang dakon ku payaman arakala dumagpak kau rumatong pa mga kauman insilayan mga tao ahlul kitab. Sibo den Yahud, sibo den Christian. Ya Mu'adz, bang sila mag-Muslim, baita isila sin piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang biha ini. Iwan piawajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in zakat puasin yaddo. Haamuin kakawa undeng harayahan nila itutukbal pa mga tao miskin nila. Atin ya hukumun mo sila ya Mu'adz. Hukumun mo sila kawaunin amin pang ainin zakat sin pangarta mapatut. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, halli kau makakawa deng hamanga pangarta nila mulia karaim amwalihim. Arakala makakakaw deng pangarta bukun nila karidaan iwan bukun asyara sin Allah ta'ala. Sakat tuko papartangahan in bukun isab siya amin pangarta mulia na tuod kanila. Iban bukun isab siya arta wairun na tuod pos sa kawakaw ha pertangahan. Amin kalakihan sin mga tao miskin bang aturon sin tao miskin mahal ka na kanila ni tutukbal kanila. Bukun isab amin mababa na tuod deng ha pagkaon nila hiril mo kanila. Hali kau ya Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum. Iban hali kau ya Mu'adz, ayat kau iban kabuga kau pa Allah Ta'ala hadua sin tao na anyaya maka min arta nila bukun na pertangahan bang yang dumo apa Allah Subhanahu wa Ta'ala wairun utlang sin dua nila wat malengkan taimon sin Allah Ta'ala mahinang busung kay mo ya Mu'adz. Atau magkangingi kau ya Mu'adz, atau unin pajatun kay mo sin Allah Ta'ala reng harugal sin mga tao yang halik kau. Balangko na agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam biandaannya kita niyo bunalin hadis dengan zamannya tusa agad ingkatan sin umat hariwayat ya Abi Hurairah langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyuhallalhu yawmal minhu al-yawm. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisilong ya rengkaniyo in aun ka anyayahannya na anyayanente mangutnya reng nakaha kamurahannya kiaris sarahan musyasin mapangkal mangi sin bukun niya nahinang atau matuhuma min tausin bukun niya nahinang atau makakawa ko deng halupa niya amin bukun na hakapatut atau deng hapangarta niya bukun day sa bakapatut sin Islam. Halik kaulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tukbalan niyo nabiyaun hari payan siyalong niya kablan yakuna dinaran wala dirhama hari payan mahinang utang kanyo atau dumagpat mahinang arta deng bulawan iban sin aming hati niya pilak kakawon susukuton kanyo hadlong kiamat sabab lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatih, sabab hadlong kiamat papagsukutun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin tauna anyaya iwan sin tauna anyaya in tauna anyaya hadlaw dunya hadlaw akhirat pasukutun siya sin Allah ta'ala ay sin nakaanyaya kaniya bayaran hinang marayaw. Bukon bayaran arta pilak, bukon bayaran bulawan intan, inna anyaya mo hatay manghud mo. Sa ini pagbayad mo kanya, in sambahayang mo, bangbiyan mo nutaod, iwan sin puasa mo, iwan sin zakat, iwan sin kataan, kasunat-sunatan, amo yatin ipagbayad mo hanahinang mo kangian kani. Hibayad mo kanya. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Banglong niya wayroon na natitmot na natitis inamuin di kaymo hinang marayaw hipamayat magtupahisupin sumukok wayroon na ikabayat mo kawaunin kangian niya yaon hibutang maun kay mo supaya wayroon na kangian niya mahinang isabin kay mo lunlun kangian wayroon na karayawan sa piyamayat kawaun peng kangian si isin manukut kay mo hibutang maun kay mo supaya demi tumaw ding kangian mo tuwa ding karyawan sinyat to mayta sa parakala kaanyayahan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam keingatan niyo kaya kamu mga sahabat in pag iyanon lang niya lugi lusong
in pagyanun lugi serta lusung pasya wainun tuot bisa nambuk kunun. Longsin mga sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Longnya ya Rasulullah, in tau lugi lusung di kamu hapang hati namu, amin tau wairun misa nambuk dua pilak niya. Iban wairun longnya barang ni raragang way. Asal lugi na ubustod katan. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyanun longnya lugi lusung pagyanun ha ummatku amin tau dumatong hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala huwat nagdarasin sambahayang niya, nagdarasin puasa niya, nagdarasin zakat niya, tutong basan marayaw, tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab in sambayang niya bang agad-agarun miftahul jannah, in sambayang niya bang agad-agarun kunsi sin sulka ikasud niya kasanangan, damikyan in zakat niya, damikyan in puasa niya makasud siya pa surga, aung pagyanun sin Allah subhanahu wa ta'ala, aung long niya halam sin surga, lawang ingan niya babur rayan, wairun makasud dunong bukon tao magpupuasa, bang mo agad-agarun, bang mo kitaon tutong basan hinang marayaw, kasanangan salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha wa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagdarana siya long niya sin sambayang, sin zakat, iban sin puasa niya, bau-bau tumakad, iban sin hangat hurat tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong intawa min mga nagka-anyaya niya. Long sin Allah ta'ala, long sin mga manusia, ya Rab, may tasyang sumud sulga. Longsin Allah ta'ala aum na hilang niya karayawan. Long ya Allah inaku bakas niya ko piamungungan. Sin bukong mapatut iban tuhuma. Tihuma niya ako long ya sin biya ini. Longsin amuk ya Allah biyono niya ako ang kanakuwiroon na kaibadat marayo sab sini mo pinumul ko. Sabab niya, ya Allah long ya kiyawan nin pangartaku. Ya Allah kiyawan nin artaku. Ya Allah binasa niya ko sab sin kawasan niya. Sokat na kuno sa mga kawasa. Wairoon na piniun manusia, way na piniun. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala bayari. Bayaranin na anyaya dahil mga nagkiabisarahan na tuhuma. Bayaranin na anyaring mga kiabisaran mapangkal. Bayaranin na nasa ginduo niya nabuno. Bayaranin na kawain lupa niya. Bayaranin na kawain arta niya. Bayaran sambil matikmod. Wairuun kabakan nakuman misan hambok. Deng mga hinang niya marayaw. Deng nga puasa niya natikmod. Deng nga sambayang niya natikmod. Deng nga zakat niya natikmod. Deng nga sambayang niya sunnat natikmod. In tarawih man sin tahajud natikmod. Sabab piyak bayad ha mga kaanyayahan. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawairuun na ikabayad niya. Fa'in faniyat hasanatu. Banglang niya natikmod ng katangsin karayawan niya. Qablan yuqda alaiha ri'pas yabis tahun sinallahu ta'ala bang aun pakanakapin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Kawaun sinallahu ta'ala kangian sin mga tao ini amuin manunukut paway kya bayaran asupaya webis tahun kanyo kangian karya ning kangian nyo katan hikat tutakanya. Nah wairun labis tahun kangian kanyo yalla alatud. Sud kamu sulga siyainin hisabun tabihaw. Bang awam paka timbangun kanya karayawan misanambuk. Uno pen timbangun, uno pen tungbasan. Bang piyak bayat na sinamin mga naanyaya niya. In kiya kaun kanya katan mga hinang mangi katan deng ha mga tao nagkaanyaya niya. Mga palangguna ka mga Islam. Parakala bang mo kitaon sibi-sibi sa insini tigid lumduma tunghadlaw kiamat. Pila na rin habang sa muslimin, wayroon na naghaatay sin parakala ini. Pila na rin ha mga kawasahan, wayroon na nagparuli sin syara sin Tuhan. Pila na rin ha mga tao barkanan, wayroon na isab ng halgay sin amindakan sin Allah. Pila na mga palangguna kami Islam, pagpatumtum sin kami labi-luba ginhawabaran. Damikyan pagkataw temang huran kalasan pagkamaasan mulia in hal ini agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa
wala ku piaturun ya Muhammad mon kay min Quran hika kay watau hika kangi katu tanyukatan lapain umat ni mapalanggo na agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.